Bismillahirrahmanirrahim. Sesla bakal syukur ya Abu Lahab naron ing neraka data lahabin kang duweni bulat-bulat memancarkan yang bergejolak. Aitan lahubin tegese duweni bulat-bulat sangat bergejolak wa tawakkudin lan murub dan menyala sangat besar. Fahiyya mongko utawi naron datan lahab iku malu kedadeane takniyatihi ala mungkun carane Abu Lahab litalahubin krana bulat-bulate wajihi raine Abu Lahab israqon apane mencorongi wa humrata lan abange. Jadi Abu Lahab disebut juga seperti nyala api karena wajahnya merah menyala seperti merah nyalanya api. Wallahu a'lam.